Dostlar, көптөр сұраған барахолка. Түз эфир. Қанша екен сковородка, я? 200. 200? Яқа біз дайыма қырғызша сөйлеп, сатушылардың көбін қырғыз тіліне үйретіп көндіріп қалдық. Мелей-селей, бозый-сөзый, қазан-пазан. Қазанға газ қосшы нәрселер. Қашан жасағыч. Балтаны көрдіңдер ме? Так. Düzeltir. Makılar da davul. Қызықты, емнелер қызықты ошоны жазсаңар мен қарап берем. Достар, подряд сұрабайт. Бұл жерде Жигулинин запчастары. Чанағалар. Күрөктөр. Күл чыгарганга. Айры балталар. Аздақты көрелік. Çiçekte üzerine üstüne koyma. Барахолкасы бұл. Сковородка қанша екен, я? Сковородка 700. 700 екен, достар. 3 очы қанша? Комплект? Комплект 1300. 1300 комплект екен. Газ баллон азы қарап береміз, мында жанына жетіп қалдық. Maske zaten Sovyet'e aldırıyorsun da. İşte ya. Қанша бұл? Ера дейді. Союздық па? Баландар сілердік о. Аржақтықы есі шеді. Есі жоқ екен бияқтықы. Барахолка. Қарақолдың барахолкасы Славян базар. Аспақта. Обогревателің қанша екен? 2500. Айбек. Аккордеон аз көріп берем. Жаңғыра кірдік, болса эфирден шықпай тұрғылы аз мен көріп берейін. Так. Замерзнешь, блядь, не... Ой. Бал тілменен сөйлейткен, сағынып. Так. Аз газ балан қарап берем, азыр. Советский. Шындай. Қанша екен, я? 250. Икрач? Икра өлемдер, лечо, 200, 200. 200'den. Балдас. Жақсы. 200'den екен. Уақытта бычақтың түрлері. Чадо-падо. Çeto берем. Қанша екен бірі, я? Бірі 300 сомды. Арқы чоңдөрүч? 500 сомды. Бұл емне металл? Бұл килограммна ара. Ара? Дружба 2. Бычақтарың қаншадан? 400 сомды. Өз? 400'dan. Өзің ор жасайсың, ара? Ошондай. Аз бұл тайкемден емне товарлар бар екен, көрелі. Бұл қанша екен бутылка, я? 350-300. 300 го. Балта бар, аз көріп берем, достар. Жазып беріңіздер. Дискалар да бар, аз мен көріп берем. Эфирден шықпай тұрыңыздар. Битон қанша екен, я?
400. 400 такое? Я же на травах. жалтырайды, жапжаң екен, жақсы екен. Мына балта, советский балта, кім сүріп атты? Қанша екен, я, брат? Бұл екен 1000 сом, ә? Тегі велосипедке тағып су ішесің ғой, ошондай екен. Мына балта көрдің орда, советский 1000 сом екен. О, газ баллондар қаншадан эле, я? 2,5-дан, ә? Өткөн 3-төн сұрап аттар олы, ә? Мына газ баллон сұрағандар 2,5-дан. Компрессор сұрағандар 6,5. Мына компрессор сұрағандар 6,5-дан. Бұл геми бар. Жақсы. Тек карданың қанша екен, ошондо сурап атшы. Карданды 1000-ден де атат. 1000-ден, ә? 1000-ден екен. Достор, лайктан басабыз, келтіріңіз. Мына 2,5-ден. Бұл 16.000 екен, мына ким сурап атты өткөндө. Аз қарап беребиз, эже чананың баасын сурап беребиз. 16-ден. 16. Сұрағандар. Лайктан дүкүлдөтөбүз, достор, элдер көрсүн, көбү биз менен кыдыргандай болсун. Мына китеп ушу китеп саткандарды көрсөм, жүрөгүм ооруй берет, ушу китепке жүрөгүм ооруйт. Азыр ушу китептин баркы кетип калганы. Каякта экен? Каракол Слоян базар. Ама канча экен? По 150 Иштейби? рабочий. 150 екен, достор, телефондор. Буларга кыргызча сүйлөйбүз, себеби кыргыз тилин өнүктүргөнгө кичине салымда. Башында жооп беришчи эмес, азыр кадимкидей көнүп калышкан. Набор ключ каякта турат, набор ключуңар. Азыр өткөндө да жерде бар, ошону сурап берейин. Швейный машинкалар 2,5 турган. Азыр көрсөтүп берем. Кандайсыз, жакшыбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Жакшы. Айта, газ баллонун канча экен? 2000. О, Аристанчы? 5000 экен. Негизи эле ушул орустун баалары паталыкты. Күрөктөр турат. Эмне күрөк экен, ошону айтсаңар. Мо канча экен? 2. Азыр ушундайдын чоңун 1000 сомго сүйлөшүп койгонбуз, ошо өтүп кетелекте бар, алып кетиш керек болду. Олар канчадан экен, я? 100 сом. Болчу. 100 сомдон экен, достор. Я. İyi canım. Бирөө канча экен, я о? 180. Саптарчы? 150. 180. 100. Бул эмнени? Терекпи? Кайын? Кайсы шыпырга, кайсы гана? Шыпыргын азыр көрүп беребиз. Мына дөңгөлөктү сурагандарга. Мына дөңгөлөктөр турат, мына. Көрүп алды. О, дөңгөлөктөр канча экен, яба? 4-8 4-8 бул канчанчы? 18. 18, э? 4-8 боларчы канчадан? Бұл 1800. 2800-ден, э? Дискасы менен бирөө бар. Ал BMW-никө? Жоқ, Lexus'дуку. Lexus'дуку? Өзүңөрдөнбү? Канча экен ошол дискасы менен? Дискасы менен 7000. 7000, э? Жакшы. Баалар жана эле паталык экен. Могу балта канча экен, аба? 800 берет. Ушул жакшы экен, жана балта сурагандарга. Деп атасыңар, э? Мен жакшы экен дейм. Кийиз өттүк, азыр. Масляный обогреватель 2000ге дейт, кичинекей. Андан чоңурактары бар экен, 3000ден турган. Канча экен, бул? 500. Бул эмне, самодельный? Жоқ, заводской илгертилер. Союз бу? Жоқ, кайжыма. Подавать решил? Да. 500 экен. Балта 1000 сомго деди, 1000 сом. Астыякта Польча дестияден бир көрсөтүп коелу.
чүдес дядяны бир көрсөтүп коелу. Азыр. Ал жерде. Жаңгак канчадан экен, я? 100 сом. 1 килограмм, а? Да. 100 сомдон. Как у вас дела? Да никак. Что, продали что-нибудь тоже сегодня, нет? Что у вас сегодня такое интересное есть купить? Ну смотри. Вот планшет появился. Он рабочий? Там надо гнездо посмотреть. Чё. Так рабочие проверяли. Сейчас я попозже приду, вам что-нибудь куплю у вас, хорошо? Ключ набор азыр астыбыздан чыкса көрсөтөбүз, достор. Азыр бул канып силтилген абышкага бир аз тыйын берип коелу, достор. Ошого боор-моор үйрөт да эми эле. Азыр мен акча чыгарып келейин, анан. Шаурма кайдан алсак? Аның мен кайдан билем? Любой жерден бар ол да шаурмаңды. Ушуда эми. Барахолка, Каракол, Славян базар. О, жүрөк айланып аткан немең доктурга барып бир текшерилип койбойсуң ушундай. Вестибулярный аппарат слабый кишилердики ушундай эмелерди көргөндө баш айланып кетет да. Ит азыр барабыз, жетебиз аяк жака. Кадимкидей. Ненин майлары экен бул, я? Сурковый жир дейт, гусиный жир дейт. Собачий жир бар экен. Аюнуку да бар экен, айланайын. Любой майы бар экен, кишиникинен башка. Каракол, Славян базар. Канча экен мына шуба, я? Прошу 3. 3000га шуба кичилер болсо жазып коела. Бүгүн киши аз экен. Азыр чана көрсөм эле сурап берем, эжекеси. Сыгыдырып бардым. Билгейки автонасостор 800дөн турат, 800. Мынакей, мо таблеткадан дөңгөлөк суратасың. Ой, эмне дөңгөлөктөр экен? Молар канчадан, я? Экөө биригиппи? Арабагабы? На 5000 экен, экөө биригип. Сковородка 800 деди. Титан диск сатылат, комплект. Audi-ники экен. Мынакей. 2,5 экен. Достор, дөңгөлөк сурагандар. Азыр эми кыдырып барып түшөлү да. Бияқта элдер башкасын да көрөлү деген ой менен турушат да. Анан барып көрсөтүп берем. Каналга катталып, аддышымда барсам азит көрсөтөм. Жакшы бияк, мына косметика, балакат-салакаттар экен. О, набор канча экен, я? 350, 450. Бул эмне, оригиналбы? Оригинал вот этот, коричневый. Вот он, прочный вот. Не вот этот. Булар канча? 450, я вам сказала. На 100 сом дороже. Жакшы. Ой, 400. Окей, бал. Өткөндө бал сурагандар. Это барбарис, есть этот. Качан килограмм? 400. 400 да? А мо розу эмненики бул? Это с калиной и с малиной. Ажалла краска кошуп коюп эле урдуруп беришет окшойт. Розовый бал көрөлүк болчу. Газ баллон 2000ден экен, 2000. Бул жерден гана эмне кызыктуу бар экен? Калпактары бар экен. Мына 200 сомдон костюм шымдары бар экен. СССР сковородкалар 1000 сомдон экен. Канча экен силердин балдар, я, килограммы? 400. 400дөн экен. Алды 180'lik 3,5 götüreyim abi. Так, мактан кандай блоктойт, заблокируйт. О, эфирге сөгүнгөндөр сразу кетесиңер.
ит көрсөтчү дейт. Мына өткөндөгү могул видеону тартканбыз. Жакшы хит болуп кеткен. Мына байка дагы эле сатып атыптыр. Мына келип көрүңүздөр. Мына бакта бүт териден жасалган нерселердин баары бар. Кандай сараа жакшы? Номериңерди айтып коелучу. 200-300 киши көрүп атат. 555 555 74 46 64. Мына ушул жерден байкага келсеңиздер, мынакей. Бүт терилер бар. СССР дүрбү чыкпаптыр бүгүн дос. Азыр мен башка жерде болсо карап берем. Мына бул жерде байкеңдики бар азыр. Момент жаздың да. Бул канча сурап аттар эле? 6. Мына 6 экен. Мынакей көрүп атышат. Алтыга экен, анысын билбейм, канча карат андай мындай. Неме экен? СССРде эмес, мындай эле. Мына коробкасы. Арабанын дөңгөлөктөрү азыр эле көрсөткөм. 5000 экен. Чоң-чоң 2 таблетка. Мен ал акча которсом аласызбы дейт. Билбейм, азыр мында канчага которсоң эми алып банан беребиз, проблема жок. Койдуңбу өзүңө? Аз бактан көрүп түшсүн. Бул канчага бересиңер, берсеңер? Кана? So'liqmi? 1000 сомага. So'liqmi. Тегинеси 1300 чоңураак. Тети сабы жок 2000. 68 жок. Мынакей орустордук экен. Мынакей, рахмат. Биздин жана теге газет Палталар 1000 сомдон экен. Коён 600ден. Ой, бартам, мына аз калдым. Жөнөр жан койбойсуңар го. Кандайсыңар, жакшыбы? жакшы. Бул дагы эле 500 сомдон түшө элек. Түшкөндө 500 сомдон. Ой, өткөндө 600 сомдон болду. Өткөндө айтпадым, 300гө түшкөндө алам. Жок, 300гө эч качан түшпөйт. Вообще түшпөйбү? Вообще түшпөйт. Такыр. Так. Ойлонбой эле кой. Ойлонбой эле коет. Макул. 400гө берем, а 350, 300. Мына эми окшоп келди. 400. Эмки базарда сүйлөшөлү, а? Базарда казыр. Алла менен келген сайын тамашалашабыз. Машинка канча экен я? 2000. Мына швейный машинка сурагандар, 2000. Так, рахмат, Искөл жарнама. Ушуда Чыңгыз деген иним красавчик да. Ушул Искөл жарнамага да катталыңыздар. Не экен бул? Шуба калла. Азыр мына кана кайсы пылесос сурап берейин, Рахмат, Искөл жарнама жана эле келтирип атасыңар. 2,5 Аркынысыч? 1,5, 2,5 экен. За нами будущее, айланайын, бартам. Ит жака деп. Белдин көбүңөр ит жака деп жазсаңар, мына бартам азыр. Арзан авто, рахмат. Ит жака, мына бартабыз, туугандар. Бир рет калды, бир реттен кийин ит жака чөбөз. Бартам. Коён азыр сөзсүз көрсөтөм. Мен жана кирип келатканда эле сурап койгом, 600дөн клейген коёндорду сатып аткан. Достор, питбуль иттер жок. Бир овчарка көргөм. 2 спаниель турган. Азыр көрсөтүп берем. Достор, шашылбаңыздар. Өтүк кана дейт. Мынакей өтүк. Жакшы. Хошапма балталарыңар канчадан экен? 1000 сомдон, Сайыздыкы. Айырларыңарчы?
400'den ha. Жақсы. Te sarı samorыңар қанша екен? 9.000. Мен өтігім емес, мен өтігім дегіз әле сатылбайды. Киіз өтік азыр. Сондай толық жазда досым. Қарап берем аз киіз өтік сөзсіз. Моқта бір татар еме сататтылы. Монголка өтік аз қарап берем. Так. Çalgı бар екен бі. Аз қарап берем достар. Бұл кама қанша екен? Аққан чатылына қанша көресің? Aman akkan çatında kança karasın. 3,5. Мо Ақтөш сіз жит жаққа деген сен блокқа кеттің ақшайды да. Ақтөшті өзің күзгіден көр ол. Дай. Дүрбі кімге керек мына аз жазып отқан о жерде. Ошо бірче өзара сүйлөшүп алсаңыздар, союздук болса акча которуп алам дейт. Так, моğol araba kança ekan ya? Esi yok mu? Mo sarıçını kostümler kança ya? 5. 5 he? Şun menen ekan da. Arabanın esi yok ekan. Mına sarıçını kostüm 5 ekan. Şunu menen çoğu. Hazır az bir riyat kaldı dostlar. Çıdap durdu. Et çaktı görsün. Bir riyat kaldı. Ama жолду кыскартып эле мындай эле өтөлү. Так. Киіз өттік аз мына. Эсимде аз көрсөм эле айтып турам. Тут что там еще лежит? У меня же бак внутри. Балык салык поленин бары. Каракол сыйла дейт. Так. Аз киіз өттік карайбыз. Киіз өттік карайбыз. Кичинекей yollar it деп куратат го дейт. Ит. Мына ит. Мен сарыстогам. Мо өтүк канчала я байка? Мо өтүк канчала? Öyle 13.000. 13 he? 13.000 ekan dostlar. Hazır kim surap attar mınakey. Ana buyakta dagы bir Yakuttардын өтүгүнө окшош өтүк. Бул канча экен я? 600. 600 mü? Anagay. 600 ekan, atigi 13.000 deyt. O tisa kança ekan ya? 11. Так, а вот это что у вас будет стоить? 11 kasına. Это 1100. 1100? Az нас буржуйка көрсөм эле сурап барам. Gaz balonдар канча ya? 2500. 2,5 mingden ekan. Gaz balonlar 2,5 mingden, 2,5 mingden. 4500. Рабочий, да? Да, наверное, что я видел. Tisa 11 ming ekan o. Kança ekan bu arabalar ya? Araba kança ekan? Var 6000'ge. 6 mingge. Arka çoğunç? 9000. 9 mingge. 6 anan 9 ekan dostlar. Диктором она долго не работала, режиссером долго. Bası kança ekan ya? 400 ekan. Moğolçu kança ekan? 800. 800. Bu sovetskiy okşaydı. Да. 800. Эмнеге толку жок? Элдерин көрүп атпай. Иттин аз ит жакка барсам, может итке. Мына итке аз калдык, мына дем ала тургула. Дагы келди, кетти комментарийге дагы ит деп жазабыз, мына аз калдык. Мына давайте. Ит деп давай. Мына аз калдык. Жалаң орустар. Ошон үчүн салган базар деп айтылат да бияк. Анан баарына көрдүңөрбү? Кыргыз тили менен сүйлөйм. Эчтекеге карабай туруп эле. Мына ит деп сурагандар, мына келдик ит базарга. Kança ekan bunun ya?
7. 7000 bu. Kaç ekan? 7 kan. Qancha kan senki ya do'st? 8 mi? Qancha ay? Qancha ay? 3 ay. Прививка алып tutgan bu. Ha qancha tilini qancha ko'rasan? 7,5 ma? Erkek bu? Девочка. Mana 7,5 ga o'rətgan. Hazır ham o'tibdi ko'rsatamiz, hazır. O'tik. Sizning kuchuklar qanchadan bo'ladi-lar? 3 dona. Endi Spanielmi? Panel bilan mashka, smash. İşte. Bu 13 degan hozirlar ko'rib ketganmiz. Qancha seniki ya? 6. Erkek urg'achi u. Urg'achi. Qanchadan deyaptilar? 600 dan. Mana qo'yon so'raganlar. Mana 600 dan, 600 dan. Есть номер телефона? Говори. 996 16 22 38 kan. Mana. Sen kimne küçük verdi? Senki de qo'yon bu. Qanchadan senki? 400 dan kan mana qo'yinglar. Induk degan, da gimimde ko'rgizgan so'shan qayra. Ha, induk so'rab berayin, ha. Sen bu soyilgan induklarning qanchadan kan? 4000, 3000 bor. 4000, 3000 dan, ha? Ama qo'rzorunch, tovuqlarning qanchadan? 400 dan. Ay cho'ng ekan, ya. Yaxshi. Ama trilori qancha, ya? Senki? Qancha bu induging? Senki qanchadan, do'st? Ya. 1,5dan. 1,5dan. Hozir Spanielning nomerini so'rab ko'raman. Ha, qo'yonlar qancha kan? 300. 300dan. Ha, ko'rdinglar do'stlar. Hozir Spanielning nomerini so'rab ko'raman. Жазганга даяр болуп тур. Эми өтүк деп жаза бергиле, азыр өтүккө жетебиз. Азыр итти жантан бери кайра сурашты, ошон үчүн. Номериңерди сурап атышат, айтып койсоңор. Менимби? 509 509 191 180 180. Мына азыр Спаниелдин номери. 200 киши көрөдү. Так. За 5. 5000ге түшүптү. Мына азырла 7 деп аттылар. Дагы бир келсең 3кө берчи дейт. Өттүк мына бартагыз. Паласы, пожалуйста дейт. Азыр палас көрсөм мына тартып берем. Азыр биринчи өттүк таап берейин. Мына Урмат деген жигит. Кийиз өттүк сурап атат. Азыр мен таап берем. Албетте кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек биз. Мына карабайсыңар. 4 молот канча экен, я шеп? Кайфо. Шеп, кимдики бул? Жооп берилер беле. Канча экен, я апа? Жооп беришпейт. Кайсы миске азыр мен сурап көрөм кара. Надо будет. Өттүктү айтпай койду, көрдүңөр. Эси жок. Маңдайда туруп алып, унчукпай коюшту. Кийиз өттүк, ошо азыр карап атабыз. Эже болсо эле чыгарып берем. Жандан бери көптөгөн кишилер өттүк деп жазып берди. Каналга катталабыз достор. Подарка, любой нерсе жөнөтөбүз. Лайк басабыз, бөлүшөбүз, башка элдер да көрсүн. Kaç mı var öyle? Yok kança kan ya? Ya. 350 kan. O indik bu ya? Гуси. Kança gusilerin var? 650 килограмм. Biri kança çıkıyordu toşanda? Весить можем. Şu tart var da mono. Большой почти на 2000 выходит. Табак почем? Gör öyle. Собак по 100. 650. 1150. Rahmat hazır. Hazır.
Kanki surap berem. Hozir giyiz o'tib topirelchi o'tib. O'tib qarang, o'tib. Palas azmina, palas chiqsalar ko'rsatdim, mechakasi. Hozir. O'tib bo'lsalar, o'tib qarayapmiz hozir. O'tib. Giyiz o'tib chota, в общем, ko'zga ko'ringan yo'q do'stlar. Azmina qarayapmiz. Tushundim, valenki deb qo'yadi, ani o'rischachi, giyiz o'tibdi. Hozir rasman qarab beraman. Çok kaçalar. Yolkada 20'sından keyingi o'tgan ko'cha ma'lumot so'raganlar bor bo'lchi. Hozir. Like'dan dukullatamiz do'stlar. Bu yoqda o'tib ko'zga ko'rinmaydi, asta qabri borib ko'raylik. Kanalga qattiqlamiz do'stlar, dukullatamiz. Ana vaqtda. Ого, сегодня у вас товара много, да? Нет, как же? Бұл қаншалы? 13 Та, бұл 20, Бұл? 28. 28, бұл? 12. 12. Hazır. Мына молар өтіп екен деп қойсам, бұл женский сапожкалар екен. Жақта мындай обычный резинка өтіктер екен. Жақта әзірлі көрсеткем. Болады, албетте болады, бірақ қымбатырақ болып қалады. 27-28-інде ашылады дейді. TikTok, каток. Hazır azmen qarab ko'ring do'stlar. Alyuminiy miskay hazır sırap berem. Sırap berem. Ötük. Yoqda dilam обычный bozordan ötüktörü bo'ladi. O ötüktör qancha ekan ya? Ejesh. 600. Men alayın deb turibman. 600. 600 kay. Giyiz ötük hazırınca görölektim dostlar. Az bolsa qarap berem qazan. Buyoqda ko'rganmiz. Muz ayancha tura aytasizlar. Kechirasizlar, o'shol elleri yazganini o'qib o'tib, ko'ngil urmay qolib turib. Muz ayancha. Azmi o'rtonqu qatarda bir girib ko'raylik shu yerda. Bo'lib qolsa, atbash emas, bu Qaraqol. Orus bozor, Slayan bozor deb qo'ydi. Baraqolka. Ötük. Notebook 12'den 28 minggacha ekan. Yo'q, naqd ötük ko'rgan yerim yo'q. Qazan topsangiz nomer bersangiz deydi. Albatta tartib chiqarib berem. Kanalga qattiqlabız. Yoqda kiyim türleri. Şu yerde ötük bo'lib qolishi mumkin. Ötük bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, giyiz ötük. Ko'rinmaydi. Hozir. Ötük mende var masla deydi. Nomerini qarab otasizlar, yazg'ila. 153 kişi. Çok kettikmi? Ne? Ben size canakı abagilötülde aldın da hazır. Aldın mı? Tayakta gördün gene de 3000 doktora. Oo değil. Kumbatın sıra. Bunu biraz betini görsetçalam neyindir. Hazır kayıt otlan abagilötülde onu alıp dur 1000 so'mga. Har жақта ошондойлордун кичинекейлердин 3000 деді. Biz kileygen sonunun 1000 so'mga aldık. 14'ten kola gaz qarap berem dostlar. Bariq nerseni qarap beremiz. Samor 8000 ekan. Жақсынакай саморлор мен азыр эле көрсөтүп кеткем. Машинка канча экен я эжеш? 2,5. Мына стол сурагандар 3000ден.
3000'den. Çana qarap berem azır. Mına 3000'den номерinde көрүп жазып алыңыздар. Любой размер жасап беришет. Бул 3500'den кал. Простой по металлу. О, жес самор 8000 болчу. О, казандарыңар канча яба? Казандарыңар. Ошол 5000, тиги 6000. Номериңерди айтпай койсарбы? 0703 0703 25 25 52 52 57. 57. Мына азыр сурагандар мына казан чыкты. Жакшы. Укпай калгандар эфирдин повторун көрсөңөр болот. Азыр көрсөтүп берем. Генератор ойдун бар өтүктө болуп калды. Отклонить кайдагы батыл. Палас аз карап берем. Чоңуз албетте карап берем. Палас ушу көрүп атасыздарбы? Баарын эле кыдырып бартам. Ноутбук эмес, ноутбук болот. Ноутбук 12'den 28.000'e чейин экен. Так. Мынакей 2200 тоголок стол, турган чоңурагы 4600. Мына кенеде отургучтар 200'дөн. Борсок ташыгычтар 550'дөн. Мына казан жапкычтар 1000 сомдон. 8000'den. Так, кимге эмне керек сурагыла. Мына жакта кровать бар экен, жетике 12. Так, аз өттүк. Мына аз карап берем. Бул салаттар кайра келе баштаптыр, өзүңүздөр көрдүңөр. О, грок канча экен? Жакшы, я. 380 ге берем. Бо карачы. 450, 430 га берем. О, жакшы экен. Астафтагы балдар 300'дөн сатып аткан. Александр. Качан жазып аткан Тетимо кызыл контейнер көрүнүп атабы? Бакчактагы. Ошол жерге азыр 5 минутта жая койбойм, өткөрбөйсүңөр, а? Давай, бара берем, мен азыр барам. Как раз эфирдемин. Катталуучубуз көчө бекерип ок таратам деди эле, азыр ошону бар тартып берип көрсөтөм силерге. Алейкум ассалам. Кандайсың? Бека, родной мой. Жакшыбы? Өтүктүн ичинен кийген чүпөрөк маслар бар экен. Канчадан? Ошо канчадан экен? Ээлери жок экен, Ээси жок экен. Жок, чыкпаптыр. Аккордеон саткан байке чыкпаптыр. Велосипедтер каманы 3500'e көрөм деди. Берки чоң велосипедтер чыкпаптыр, достор. Бүгүн погодага жараша 14-чү дөңгөлөк азыр чыга элек, досторум. Чыкса эле көрсөтөм. Экада отуруп атат. Так. Мынакей. Да, Новый год со снегом, вообще хорошо. Тауктар канчадан экен, 800, 700, 600, вот еще цены, 580 есть. Жакшы. А кукла? Жакшы. Кайсы TikTok швейный магазиндесиңби, доска? Айфондун зарядкасы болсо даярдап туруп турчу, азыр келем. Так. Канча экен бул компот? 300. Бул дагы? Булчу? 300 это помидор. Бар 300, да? Да. Жакшы. Бул эмне? Хыру, да? Да. Жакшы. 400'дөн экен, хыру. Пятачок деп койсоңор деле болот. 160. Ошону ким билет, ким билсин. Жакта жок экен андай товар. Бүгүн аз. Бүгүнкү күнү товар аз. Швейный машинка 2'ден өйдө экен, достор. Жалпысынан ошондой, достор. Бүгүнкү эфирди алма дейт. Азыр бир алманы көрсөтүп коем. Ошону эфирди жабалы. Азыр өйдө жокта швейный магазинге барып тартам видео.
Ток деген швейный дүкөн ачылган. Ошо бир дос көбүздүкү да. Ошонун рекламасын чыгарам. Ошактан көрүп алсаңыздар болот. Сабыз канчадан экен, шеп? 30 сом. 30 сом, 20 сом. Бул деле ошобу? 20 сом. Кайсы биздин дышындыкы? Хури жаңы. Хыры да койсоңор болот да. Ошо достор, бүгүнкү мына бuyakta сурап берейин. Канчадан болду ат эжеш? 400'den. 400'den? Көрүп атам. Жакшы. 400'den. Жакшы. 400'den экен достор. Mo ичикти көрөлү, mo son темада. Канча экен эжеш? 10 деп сурап атам. 10? Эмне мынча арзан? Алсаң чүйем да. Канча? 3'ке бересиңер, берекесин берсин. 3000ге болбой калабы? Жук экен. Просто өткөн. Просто өткөндө кудум ушундайды 2ге алганбыз да. 10го аябай көп сурап алып атыптырсыңар. Кеттик доска. Достор, ошондой. Бүгүнкү видео ушу менен соңуна чыкты. Каналга катталабыз. Барыңарга рахмат. Подарка жөнөтүп катталган арка кыр жактын даң-даң турс. Барыңарга чоң рахмат.